Badini andilikanya kendo kimani na mana kweli andumia maithi amezi akamo. Pe umwe waendie wethi amwitu anomba nukomie bala nomba ya mabozi make makoma. Na wetha kibeti zuozu ja echa. Kia nomba. Na yule jamaa wogie we oko alikitwa imwe muziki wake okitandani. Na mama unomuka. Indi yeza ubinduka kanani mwitu yu anomba wenake. Wekitwa mutego we. Ekitwa mutego ata. Wenombe ya ilikanda aiwe wanakiti kibeti cha wani mwitu anomba. Mwitu yeka ata po. Na mwitu wenda ama na kana usuti muse wene. Chekane ya mwitu. Wekana na kia teka ata po. Tuambeka tuambuma pa mwitu ni. Oyuwe no dibando bala ibeki beti ya guwa kikuwa tuka leo manakana kiti cha kwa ki. Mase be politician umwe ali this year. Unadwika mindie out. Na me hoteli ni bandu we ati asia room. Liga room ya kapo ingi. Aye kapo. Kapo zume nyuzo imwe yo bandu ba ukilabu menywa na weke beti jazi ni kino ye jadi ya umama ikata. Menywa. Na jadi ukoma na jadi ya room kibingoite nikana muome wakawe kyata aligeolika na unja ma owe twika adi aize room yake za gwethela agomete na mundu. It was in the media na la jamaa wethiwe ni muome abanga wenda na manakana tikibeti jage na izitoshe ndei na mukawe ndei na mukawe aiwe kwa jamaa hapa mwaba ine anyway you wana uwezi obinduka so izini kumaanisha mwa kama au maithi ameze tu ona ndiwa kawaida ni wewe wa muke wa mwenzako kana ni wizo wako ato usuni wako plus yule yute ya mundu ngino ilo manozu tu wako plus mundu mukoko ni similar na mukata in many things baga uno the girl and dai manozu tu wako ayezo manajo wa sisa keda gini. Well, okay, the point is, I want main details, but at the same time, no, but no tuaja kwethi otu ubangwa. Chukuli pasa hii, emanisha no those is ku look at nduna. Aiko mata jaze ku masiti ngwe, duwa mama za mubozeta. Pale bi mundu izo mubozeta kana nukuza kwana kana pe bindo yeketu. Aiko, angini zikuwa muzima tu bya koloboi. Abigambi yabwe kati kayabwa. Akama. Wila omewa. Izi mwaje no ndaba. Namwe amukadi mama wana Nzia. Amina ponyo Nzia kama na kana kwinze kijoga na tio kapakadi. Yo igode yako ni mwambazi. Alilo mana mazini wokuja ume makulipa huyu ngono ngotati. Nzia ume ngana muko mona Nzia ma. Babita bita apukando makakuna kithe kama hivi hapa hii. Ni maye pio. Onake moyo mundu akwikia. Mama kamonya Nzia. Yuone tu Nzia na nuzo kana kiende kana kitu. Kwa unuka so kama Nzia how possible is that? Ukada mundu zino anike bata umanekana kana be CD hiyo. Number 1 nikana with the very obvious even with the condom ya ume ndo ile kwekia na welika immediately while wekea umenenge time nikana ya adjust to the body temperature ndo wezi ona na condom ya mundu ume agegia walikete immediately with ya ino thithu kwa hiyo na recommended wake at least 20 minutes before mutanambia maundu menyu nikanawe mundu muka nikanawe ni adjust to the body temperature mundu mendukethi aliko uno kwiwa ja uthithi wayo ninge these things di makalatasi twino ta madango ya nylon na with ya yiri normally ko we recommend I think dakitali ma recommend ya weke ya menenge sometime nikana adjust this ndia ameona by the let's say busy ya mundu muka it's just like wala membuka madam lady let's membuka. What do you mean by mbuka? Maybe kala mundu zu alikita imwe bayo nukakolo waka kalikana kunze na how safe is it? By the way, the female condom may be better than the male condom. No the more safe. No ndo bazoka hata ya mundu ume. Nizi ama yone mola no kuzia ba yambe. Kali ngewe kachoma kuyuka. Aye no ring ta ya ume. Ni ring ta ya male condom if you have seen the male condom. It's just a similar ring. Lakini yeye akani wider. Tukwenda kwa zendia ona mundu ume lakini yeye mundu. Ukaja ndo ameona wewe konzani. Ndo na ninde demonstrate wa. Ndio maanisha ni watu meye. Whether no tumeta kana tumeta. Those things are available. Ni demonstrate wa ne anduma ndakitali. Mozo media maundu ma HIV and AIDS and all that. And anyway, me have seen it both in school and in society. Ndo
during our time in the university to asoma asindu sia muthembozo igoko akala mutudukizio ndo withi auzu abugaze atekwe ndo tumia ya mamen weno wibange nwisaka ni momebangawe lakini actually nina point kunkwenda kwazi ai please nitumuvete kuma generation ine akwazi akane mama ile kwika family planning ni a couples ni andu ala matwanite ko awuma ni maike kuyaka ebange ngomwe banga we withi aba I mean ebange imwele ona bana nwele kibe tichako mono yenda uka ito hata vasectomy. Yeah. Well, I'm making vasectomy is equivalent to castration, but I mean vasectomy honestly they affect your performance, sexual performance. They affect your kusia ya kwekuoka. But mundu alange mundu ni okuna. That is not my point. My point ni kicha auma kutinda ameta amukane mebange noke the amomenda kwekala free life, freelance. Inde mundu mukatumenda wezi ya family planning madhara on then walk agua na mundu ama bendoka sindu sia thoka mundu mukakwa don't side effects. Actually mundu ni wambe kumalanza. Yeti ila mekumalanza ati amuka na nono muka sexual anti yake ni athelile then a feelings ina ndio ungeweka. Well, I find it very unfair. Family planning yale kwithia affair ya mundu muka na muume wake mabange undu menda family yana undu me spaces yana sio nondo mekwibanga nondo ni thina wo kana no sio wo meli ta family ome aume ni maike kwekea ibeti na kumea ni mebange twale ambia campaign ya ume kwikwati kwikwa vasectomy wakati loka mwiki pokethia maundu no mama kai ni lo mia maiko kia kindu kitho akina thina itha wo sawa no kwanza ku protect ya muno kethia lu etha ndwenda ciana ndu iso ciangi na mukaundeti ndanywite mataro ama ingi yakuleta what about masturbation nakazenda kawete sitwa yake kuleti inakuanga I think endao kule kama inakuanga mbaya kuleta what about masturbation unakuanga mbona niko atenda kuandika inakuanga mbaya nakazesitwa akika wetu masturbation issue ina masina ndo ingi muno struggle na masturbation by the way I've received a lot of calls and my kulio ko angetuka mapoya ya ndo wa issue ya masturbation masturbation twaite ingi na ingi kana ni addiction wambe yake ndo chambe ni very addictive with ya not nduna kibakonya na mulevi ulote kalata nywite na kwisome kwa mwe is very 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 hard ko enda dwalika lukata kuimanesha kala basa kwitene nundu we bina na again masturbation ita i spirit ya muthemba pe ba mubuku anda na masturbation ukethia ya mina kulika ni ukwata biu na yete maundu maingi na kuyethe sometime ago we talked with a lot of people who especially men who have ended up in homosexuality. The majority of them began with masturbation. Ko yikapepa kau yukaika kuindact. Ukaliga ndeni wayo na nikindu guthuku. Secondly rise ni mituke muno te yomesia nundu wa masturbation nundu you are doing things unnaturally na nimituke muno yomesia sehemu cia kusasiri na pia nimituke muno na we so kwata mundu wa opposite sex kwithia ndau satisfy nundu we niwe wese masturbation not kwi satisfy we mwene ko withio na ku sustain relationship na andwangi kwina pina iko nikindu mundu waile kutata pyu akakana nacho tikindu kisio na kina kiepepa muthuku thini wacho in fact wale othio kaboye we yimu katipyu Masiko angule madamosu emaanisha kwikia CD immediately na mwili kama dhao ni kuchangia emaanisha kwikia CD immediately na kulika madhao ni kuchangia mundume 10 secondly yuko asai wiki 20 minutes before sex example kwa mundume esho mundume ni kukala 20 minutes aungamite without action correction ila na weta around 20 minutes ni ya mundu muka nundu wana mwikila wa ya mundu muka ni tofauti na mundume I mean mundu muka wajikia watu labda wa mundu musi wadi ya hizo ni method maybe utumia nina ilio manda kana nisielea katika kula kemesi wala mundu kwa kati not even chemists most of the government hospitals made the understand CDC akani kwa tikana kwanza muno okamba madhi general hospitals sigwo zele kwenda sigwo onagamu hospitali mbingi zito zio okamba madakitali matenda wala labda ndo je kwenda na kondo muima tatwa agwe kana matwa ye chemist sio madhi uta but under
I mean pola kutena corruption na supplies si sawa in every general hospital condoms nazia kwethe azionanga no free how do you put it now especially ya mundu muka condom ya mundu mukai I wish you get in a video na condom baba I can demonstrate condom ya mundu muka unlike ya mundu ume rings kondo kweli ebia ata you alamezi ya mundu ume nondo sia ume nezio common plus yuta simwe yakwa with ya ba ulu gale be ring na gale nge be ring ya chuma you can ring tela ya condom ndiza kwethe ya chuma ni that ring ile ya condom ni ya mundu ume oh there is a ring on this side and a ring on this side lakini ring yo ya plastic but niyo kitu cha fasten aka slightly firm nika nawe ndi collapse olondo ya mundu ume ring yetie tiyo kwadilela abanza ndikana ndikaume with nduma oya mundu mukai ring kondo kwele ring ya within the smaller ring ye ya utiwa baanza ni slightly bigger kwa while okwata ring ye and then na we may fold ukakunza wakunza then you insert olondo utonya ku insert anything else tampons you know see autumia when people are periods umekwata uketha ni yanget cha uta pointed you press it ukwetha nite ekata you get a bit pointed na you know enjoy neza you tena mezi lazima iwoli kana nzine kana you no you insert when insert ya you can then it will settle then we insert mpaka with ya wao kwa na ring ye kwa relate ba momoni ngale ya bala mundu ome okukolikila yuko anza neyo etia wa ring ye bano banza eyo ezu niyo kutia indikali na you ezu neyo kwadelila ndika nelenge ndikali kendeni ko ndilika olondo ya mundu ome mukwadelila ndika ndika ume ya mundu bukanezi ya ndika nawe mundu ome ndio kata ndesukuma eyo ndike kundeni you ezi ya mundu ome from outside ni kwa tena the point the correction ni how much lazima make ya 20 minutes but nazi ya mundu ume egana elika immediately ni wewe aka udhizu but yake ganaka mina twas just a minute I mean with ya mwini wa just ya mundu ume ni easier we ya mundu muka nondo ya mundu muka the makeup and the size it is totally different na pia londo akamombe 20 tofauti jao na ume it takes a bit of time to adjust mekana yunezongia kule aka na mundu kwekiogetha ndekweweka wekia long enough wege ibinda ya sanga nondo akabeke rike korapsia ogera mundu ume ndabita I mean it is the same thing kwa wege ate nange ni kwata na mwe ogera mundu ume ndeigwa jao ozuwa condom si size no they are uniform sizes they are elastic I think condom ni size ni mwe nguli jo nondo ibe ando anene na be ando nini ondo mbia lazima matume ana same ni kwa kwikia kwa ima extra large okay ndize ka niwe kwa ima extra large ondi zizi lakini me I thought most condoms they uniform no be what happens they I mean they are elastic but ando koniki wa kanyo lakini they kwa ando me anene mama zia extra large yotangua ndike meete kwa mwaza na bela ani no ni kule jono ndo agwetha yutalani ni be kindu wiki yake kaume anzine which again is dangerous this ando anini nangia nene nikule on behalf of 1,000 others Dina nanga pemo rusuo au tunakuwekea asidi ukethia yu iwa 10 anzini kaneka ume anzini naende tu gare kapaluka mwamine kambio manza wakunzene na ayo kesi zi amthembozi umuka umana yumu kamanza zidi ikamwaya hata azizuni ilikile nzini naweza kuona kata Manazia na dina. Problem. But I think kila kinge present mundu ume hapo amotizo hapo. I mean with ya bade bala gondo mwekwe kwa dilila. But that could be the reason. Unless with ya mabo ya ndini. Ando zibendo amotizo omo nini yo naturally. Uketa mundu zwe ndadi mwangaliko nezu. Ini ngukula sakana be different sizes ya CD. It was only very extra large. That I didn't know.